20, 21, 22, 23, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. Selanjutnya, terpidana atas nama M. Taib alias Yed bin M. Jalil dengan hukuman cambuk sebanyak 46 kali. Dan saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Bersiap selanjutnya terpidana atas nama Ridwan alias Wan bin M. Yusuf dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Baik. Algojo bersiap. Terpidana bersiap. Berdasarkan hitungan saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ayo. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Delapan satu, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 9, 10 lagi. Sembilan satu, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Terpidana atas nama Arifaldi Syahril bin Syahril dengan hukuman cambuk sebanyak 117 kali. Algojo bersiap. Terpidana bersiap. Berdasarkan hitungan saya. 1, 2, 3. Udah buta, jadi lewat ya depo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiga 7, 38,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Selanjutnya, terpidana atas nama Idris bin Hasan dengan hukuman cambuk sebanyak 25 kali. Algojo bersiap. Terpidana bersiap. Berdasarkan hitungan saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Dengan berakhirnya eksekusi hukuman cambuk tadi, maka berakhirlah rangkaian acara kita pada hari ini. Kami dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lus Mawai mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya prosesi cambuk tadi berakhir seluruh acara pada hari ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.